Okay. Dati yun, di talaga nga text line na. Natato yun. Bumasa tayo yun. Okay, 2:31. Oh. 2:31 message na. Oras na. Good PM, Idol. Pabati nga po dito sa District 3, Gamu. Isabel, lalo na sa mga nagtotong 8. Salamat, Idol. Pa-play ngayong sing-sing ni Ayat. Allah. Manuti tayo, di tatama kita yan, manggarod. Idol John Mark, ano title na dito ang kanta side by side ba? Madya po. A church, a courtroom, and goodbye. Ulit a church, a courtroom, and goodbye. Naalamon, apo. Nagadog pa isa ti mangi request no agad. Tiso nata da side by side. Aji ngayon tinakasanayan tayo nga taga to Isabela, side by side. Hindi dito tumutawag, apay tumutawag kayo. Awan na po ti Mangsong Bata, busy kami. Good PM, Idol. Shoutout sa family ko, Bangbang. Sa Jimenez. Family, sa Orqueza family at sa anak ko, John Ziel Riley. Sa asawa ko, request man Idol ng perfect Ilocano version. Thanks, Idol Ismiro Dolfo ko, Bangbang from Del Pilar, Alicia, Isabela. Oh, Del Pilar, Alicia. Ano tinawanda dyan? Kuya Deos, dagyayan nyo. God bless you all. Idol, parekas man ti Halsema, Ilocano song kami dito ay nung Purok 1, Purok 7. Joray Salvador and Jeremy Andres. Salamat, Idol. Naimbangal daw mo, sir. Kablak mo ti anak ko nga duwa nga isuda kin April Joy ken Zemaya. Jane ken Amin nga tagaban nagaw. Ken family Alejo ken Galyato ken Gako or Gako ken nangruno unay sir ni uncle ko Doming nga tagalabinab Kawayan sir. Di nagkablaaw Mary Rose Agiyamanak. What? Ayan, Apo, Ket, nagtingman iti kanito, Apo, iti panang ipadawat to iti load. But this time, iti mo tan, Apo, official text line, iti pag-textan da iti sumali with your name, age, and address over 0917 1500 361. I-text nyo lang, Apo, iti answer yo. Of course, no sinutin mo na nga si mong bat. Nga kusto, isuti makaala iti 200 peso load courtesy of Kabsat Ron Sipagan of Boston, Massachusetts. Dito yung text line. Text line, Apo mo, tata. Ready? Ulitin ta. Age, name, and address. Age, name. Name, age, and address. Ito yung 0917 1500-361. Gusto? 1500-361. Dahil to yan. Iti Daklag. Asonata. Kumuti-kuti-kuti-kuti mas na ay agken tayen. No, ito dukda. Ikidem na pa'y nga uray la bakalwa. Kasta ni bakit Awan pilpilyan na. aglaluno tay orasen pa naginana. Kumuti-k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 uti Kumuti-kuti-kuti kanut imas na. Bigat pa'y laing sa sarak ka manen tiduduten. Ipisok mo talapayag imasam tiyak kurkurikuren. Inutem nga iserek sampus pusi-pusen. Alwad ang laeng tadikan tukit agtulen. Do umaldawen tabuok mo metiap apirasen. Isagsagana mun tama-tama pa kuri-kuranen. Abot iti mata ngatuken baba mangyep-yep ken ka. Alwad ang laeng tadikan tukitagbulseken. Kumuti-kutikut
Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ay agkintayen Nung itudog na ikiden na pa'y nga uray lang akalwa kastani bakit awan pilpilyan na aglalulutay orasen para ginana Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti Kumuti-kuti-kuti kanut imas na Adda na nga ba ka na po? Insend na tayo, 2:34. Alas 2:34. Irabiin sa Ayan na. palingat manenti karkarawaen Atay banag nga iti mga ramit ket agas sa wala Baliktad saan? Iawang kagamin eh Rikuranen alwat ang laeng tadi kan tuket agsikugen Kumuti-kuti-kuti Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na Ayag kintayen Nung itudog tayo Ikiden na pa'y nga uray la makalwa Kastani bakit awan pilpilyan na aglalunutay orasen para ginana Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti Kumuti-kuti-kuti kanut imas na Okay, we have a winner. Okay, iso natin umuna nga si mong bat ngam kaputa inulit-ulit na apo ti nag-send. Kapag tuwa may mampay kanya na, no namin ano iso na nga nag-send iti message. Okay, one. Okay. Parta nga talaga, amumlatan nga gayem ti FDD nito eh. Okay, awan ti bilbil niya may apo, isunod ti mo na, wow. Teko na akong 2:34 na tayo nag-message so na 16 years old from Labinab, Kawayan City, Isabela. Iti sungbat na kumutikot-tikot. Sa bagay, wrong spelling. Kinano ba yung answer na? Wrong spelling. Okay, sabali. So, bagtahan ko pa niya ng sinagan na. Si Mobra. Kumikuti ko na naman. Wala eh, sayang. Apo, Ano yung may sayang. kadwa niyo? Sayang. Kumukuti. Mali, sabali lang ta. Aji first, 2:34 aji kat. Kita nyo sumaroon nga Aji nag-text. Aji sumaroon ako niya na. Oh, sorry. Agor ka. Sorry, 16 years old from Nagaduda, Malabina. agor ka. Dandanin. Dapat honest, tamat. Atoy. Kumutikot Mata is ka. correct. Ayan. Mata, karod. 32 years old from Rojas, Isabela. Abutin ang abak. Congratulations to Jay Reyes. Ayan. Dandanin nga nga ba, Jay Gayam Tangamaisan. Sorry. Ayan. Sabalit is spelling na. Okay, once again, good afternoon to Manang Teresa of Manang Tess. Ayan. Iti San Quintin. Tatay ko pala, baga tinagan na ito eh. Brown out ko na pikin. Doda kini Wenny Velasco. Ayan. Thank you so much for staying with us. And good day po mga idol. Babati naman po kami dito sa Bagnos. Aurora Isabela family makadangdang. Especially kay Auntie Odit na nagluluto ng kangkanin. Salamat po idol. Lagi po kami nakikinig. May sama nga ba si idol? Salamat po. Kung na ay kaya damdama pa si Tapo. Ayan. So for the meantime, aga patalastas kami pa Apo. Okay, we're back for the last 15 minutes of the third
hour of our show. Adda kami Manen dito lang po 98.5 IFM. Iti Idol tayong FM. Of course, you're still with your Idol June Sariales and Idol John Mark Pastor. Kaya kada kayo metapong Idol Me. Thank you for staying with us. Ayan, and nagado po ti text messages. Narigat nga may-sa. Okay. Nakauna. Dandani nga na nga pa. Katay gayam tayo kunak Manen. And once again, congratulations yung real winner. Tapos yung correct spelling ni J. Reyes. Ayan. So, from Rojas, Isabela. So, until next week po, isagsaga na yun. Dagi tayo ikinapartak yung text. Usually, titid mi po nga sunata kiti familiar and common to you. Handa kayo nga parigatan na po. Nga agpugto. Ngam kita tayo next week, baka garamit kami ti kanta nga papugto may iti title na. With a bigger prize, of course. So, once again, thank you sa kiti sponsors tayo mga po. 500 kasi yan. 500 pesos. Next week, abangan nyo po for this time. 200 lang baglang pag-load. Pantawag kada kita ingungutin tayo nga na lockdown. Dahil tayo ma-reach out isuda. Ngarod. Dagiti na maudi pa yung Dito nga. Okay. Ano to ay? Agro katada tito matawag. Okay. Pero katidog. Supay. Shoutout mga idol. Babati nga po ang mga kasama ko dito sa bahay. Sila Mama Cora, si Ino, Fanayang, asawa ko na si Roland Alabon at mga anak namin na sila Romeo J. Alabong, nag-imas, turog, dauray, nagpulot. Salamat mga idol. Pakiawit yung Side by side ka no, nalpasan. Side by side, nalpasan. Okay, it's me. Ikabil na pa yung oras na So, send to the PM. Baka na po na copy-paste na tatay pala ang sunang kukuha. Okay, may sabay. Puno gati dito ngamin ti message yung apo kasi mga mapindami nga babasa. Naimbag nga yung mga idol, pakibatiman. Lagi jay nakatugaw, to sirok ti sirok ti mga nga. Kuno naman. Mangga, siguro na. Iso da Uncle Arsing, kini Ken Kastamot, kini tatay ko nga, agdingdingag iti programa yo nga idol. It's me, Arnel Agabao ng San Antonio, Kawayan, Isabela. Thank you, idol. Pero request man na jay simple akanta. Thank you, idol. And God bless you. Simple. Last. Idol Kablawa man di mamangko nga ni Mylene Sagun, ken papangko nga Abraham Sagun. Nga the delivery, the take deliver. Ayan. Kanayon nga agdingdingag kanyayo dita di si Muray Kawayan Isabela. It's me Evelyn Agbayani, Terizal San Guillermo Isabela. Thank you idol from Evelyn Agbayani. Ayan. Okay, shout out NUCP Team Isabela. Hindi ako nakapunta. Ayan. Apo ka ilipas na di programa tan magkatyo nagpalamig. Nalpas meetingan. Ayan. Kawanan. At least member ka lang ti NUCP. Okay nga rod. Apo, doa pa nga kanta. So, parta kanta, take kumansyon. May isang organisasyon na tapo para katagitay nawawan unay ti arak. Iti nakalabas nga liquor ban. Sapay lang kumata nakaangas kayo totan. Naulpit Adda wen tisimang bay kanya sikatay nagaw na ngay niya dayo dito'y den nga nabayaga panawen nga nagibtura dalinduken sa di sinagaba bayat ka awan mo awan patay daytoy beya binubuskot oras sa naglembes iti ara barbareng kunag asikatay nalipatag ngeno naglabesen sikamanentay awaga
Nakas ang biyag ko tinted mo akalap ama. Ta gusto empayen nga oray no pakataya. Di mo pinanunod timbubos ko nga ayat linagsinag di tapuso. Intanem nag-akas nilipa. Bayag ka awan mo, awan patay daytoy biyag. Pinubos ko't oras sa naglemes iti arang. Barbareng kunag asikatay malipatag gemno naglabesen. Sika manentay awagan. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak amag. Ta gusto empayen nga uray no pakatayag. Di mo pinanunod ti imbubos ko nga ayat nilaksinag di tapuso. Intanem nag-akas nilipan. Di mo pinanunod timbubos ko nga ayat nilaksinag di tapuso. Intanem nag-akas nilipan. Ape, matim kayo dati ang kape? Medyo napait abay. Nagmaigarad ka. Kesa dyan nakasamsamit law na eh. Hamat, okay lang magkanyak pero maikawak lang. Biglang ni apeta kas ladinan sa inasukaran ko nag... Uinod daguram kanyak balong ta kanay kang Kape awan ni. nga awanti asawam. Kani, kuwada tayo Kuya Dio. Ay, kape na. Wow, lintid ni Marang nan sa kano. Okay. Mm-mm. Damat tagpugpug dito naglimis si Arak kung naman tayo. Ayan, so, Apo, magsipog to damot ten. Apo, awana, naudi kayon. Nalpasan. Out. Maudi nga saritang barok para iti da ito nga Domingo nga tayo pa nagkakadwa. Tane, nadanon manan, din tayo pa nagsisina. Oo. Nagpartak nga talaga iti kanito. Oh. Kaya tagyaman kami kadagiti dumngag, nagbuya, nag-message nga oray mo din nabasa, pasensya. Pasensya. Tanang adon ti messages, text line, din ti Facebook na, Facebook ti IFM. Kaya no, Domingo to man ulitan. Till next Sunday, so this has been your Manong June Seriales, Idol June together with Idol John Mark Pastor saying goodbye and God bless everyone. Agan na tayo amin na po. Last piece. Agkaiwara lagtawan mo dito'y datar. Kaya't kaatawagan tadya kung kabailan. Bareng lang no siya
ket malagip mo pa'y tadi ka malipatan. Labes alaunan ag may sa aket masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak ka baelan ta masapul ka. Ket jak sana biag nuan ka denak ta masapul ka. Agsiatak manti aket agpaspasung Adda. Paring nudum teng nga inak nakairwaman. Parang lang no syaket malagit mo pa'y tadi ka malipatan. Labes sa launan ag may sa aket masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak ka baelan ta masapul ka. Ket jak sana biag nuan ka denak ta masapul ka. Whoa, whoa. Uray nasa engem tay awan lignanan. Labes sa launan ag may sa aket masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak ka baelan ta masapul ka. Ket jak sana biag nuan ka denak ta masapul ka. Ta masapul ka. Masapul kayo man, Abu Carlo pa. So, until next week, kakatotay ito Manen, the same slot, The same frequency. But, sa baling asunatan niya at ng biyag, dito lang po, 98.5 IFM iti Idol Time nga FM!